بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Mga palanggungan sing kami kami Islam, alhamdulillah. Nesap kita niyo zaman na to ini, kawa dumatong imbiyasin waktu ini, biyasin adlaw ini, na parsukuan si guru na to mulia yaribihayaon, kumanap na isap kato taniyo si pengajian, amin pengajian subay na hadya humampiting katantan, muso, insyaallah ta'ala, amuna in programa bunga si pag-iman. Na waktu ini insyaallah, on na isap maudu, siya amoy in hikarihil kato taniyo, sa pagpatuntong kato taniyo, di na magpalugay, itukbal ko in guru na to kalasan, wayron na rukayang ng Sheikh Abdul Nasir Abdul Rahman. فليتفضل سيادته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم يبعثون. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. Mauli mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, aruman ini kiatud na mo na isab maun pahadarat singkamu impangadjian day nga kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala damikyan pangadjian day nga hadis sinjunjungan taniu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga katautay manguran na mo, salam dua anamu kaniu katal sabarang sin agutan sin pagpamahalayag na hindi halukal ini tukbal namu kaniu insa taud-taud salam pagbalik-balikan halapan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In masih pia pangadji taniyo amuna in bunga simpag iman pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kumusugin tauyan in bunga simpag iman, kumusugin tauyan, usug na kababain ka, maas na ka, wata na ka, kumusog impagtag-ipon niya pamahatod si mahatin niya. Na mga tuan haruman ini
wala pa kita niyo nakalatun nga pangadyan na to pagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Salta masipya pangadyan niyo uno tuudin dayaw sin pagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tuan, in pagtawbat pa Allah ta'ala upama kung magpanaw riha babaw singgumi sa sakatan mga tuan. Na in sa sakatan aun waktu sa sakatan makasay, aun waktu sa sakatan bukun makasay. Sa mga tuan, impagtawat sa bunal. Amin na pangadji taniw sin limabay, insyaallah ta'ala, mahinang sintauyan sa sakatan makasay riya dunya, lawi awla sa sakatan makasay, adlaw kana harap pasulga tiyatarama. Sinallahu subhanahu wa ta'ala, ang mga tao malano dahil di dunya nangarap pamahasot si mahatini. Kaya mangud na mo kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, indayaw sim pag-ibadat mapuas dahil dito nahinang sa sakatan. Na mga tuan, ingan sin sa sakatan yan. Bang tanganan, sabab mataod sa sakatan nyari hababaw singgumini, bukong sa sakatan sin tao harap patao, sa rawa tuan, sa sakatan sin tao harap panagpapanjari kanya. Uningan niya yan mga tuan, hubbullah, sa sakatan lasa simbano siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kakasin sin Allah subhanahu wa ta'ala, magkaunahan kita niyo sa sakatan ingan niya lasa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabiad to mga tayo mangod na mo, ganapan na to yung pangadyan na to dumini sa sakatan ingan niya lasa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hikaruwa mga tuwang, impagtawad, piyaitaan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala sa taud-taud dayat, puas sila sa maufiratullah, kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sakatan ni karuwa, in sumunod mga tuan, sa sakatan na to di hababaw singgumi, al-falahu fid dunya wal akhirah. Paruntungan dahil dia dunya ini sambil paadlaw akhirat. Ada kala mga tuan inuna-huna tanim imparuntungan di saja dunya. Magkagunahan kita niyo paruntungan dahil dunya sambil paadlaw akhirat. Sa sakatan dakula mga tuan na in sumunod impagtawat indayaw niya al-fawju bil jannah wan najata minan nar. Nadawhat niya in wala na narawhat sinisiw-siw tao sa nadawhat niya in kakuyaran way kakuyaran nyari dunya ini biya sing kakuyaran sintaw ini amuna inna dawhat niya in sulga tiyatara masin Allah subhanahu wa ta'ala na salamat siya rin apinal ka jahannam. Amuyad to mga tuan in pangadyan lilayon taniyo tiyo haruman ini sa sakatan in nasabot yadto upat parakala ingan niya yadto sa sakatan simmano siya dahil hindi dunya sambil paadlaw akhirat ingan niya yadto mga tuan pagtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sabi yadto nagpermanintuhan tanyo Rabbul Alamin sa Suratul Baqarah
puasin suratul Fatiha, suratul Baqarah. Sa haba-haba ayat, sa taud-taud ayat, sa taud-taud hukuman, ngaw na suratul Baqarah. Dahil nga mga biyay kato taniw sin Allah subhanahu wa ta'ala kakuyakan niya riha ayatin palman si mahasu si mahatinggi inna Allah sa bunal tuudin Tuhan niyo Allah subhanahu wa ta'ala nagpapanjari singkatan pia panjari aun kalasahan niya mga tuan intaw bihawon naglalag bangis yung malasa kaniya. Inlialag niya kabayaan niya malasa kaniya. Makarihil kaniya ririhilan. Labi aula makarihil kaniya kuyag. Bang mulia sa intao. Nakarihil kay mo kuyag tumtumain yan temporary. Ipatumtum kato sin Allah Ta'ala bang aun dimhil kato tao. Daing hatao patao kiyuran kau kialasahan mo inian bukun kakal. Sarawa mga tuan apabila ing kuyag yan inlasayan ding Allah Subhanahu wa Ta'ala laung simbata bihaun permanen. Upamakun maghinang permanen kau bukun kau probationary. Naghinang kau patao permanen bukunda. Sabab hantara sintaw ibang tao wayroon tutog niya. Bukun siya kakal. Sarawa mga tuan aon deng hatuhan tanyo kakal na kita niyo. Ampain permanen pagnganan hantara sintaw ibang tao bukunda yang kakal. Permanen sadya kakal sadya hantara sin ipon iwan sin pagkahiniya. Adapun hantara niya iwan sin Tuhan niya permanen mga tuan. Dahil sabad tu, iaribiyay tadi, sinallahu ta'ala hasura ini, aun kalasahan niya ipon niya. Makakuyag sa ini mga tuan. Hintao bang kau biyaytaan kialasahan niya kau, kuyagan kau. Sa gawa tuan, bang kita biyaytaan sin Tuhan kalasahan niya, subay labing kuyag ta. Nah, dahil nga sabad tu, kama sa simbagi na Umar, nagkhalipa, piya nga subukan siya. Dahil nga mga piya nga subukan niya, sabab siya na yung pangasubuhan, nawa na yung Rasul sallallahu alaihi wasallam, nawa na in as-siddi, piya nga subukan siya. Impiang nga subukan niya, ya kau khalifa, ganti sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, magparagan sin kabayaan sin Allah Ta'ala, mga subukan ni kayo mo, simpalman sin Tuhan. Amin palman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, ya kamu mga bariman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Pagtaubat kamu, sin pagtaubat nasuha. Na ya kau khalifa, way na pangangasubuhan, ikaw indiyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pangangasubuhan, mga subukan ni kayo. Unang pagnganan pagtawat na suha. Dahil nga sabi ito mga kakasi sin Allah Ta'ala, yung pagpangasubo, subay, magkugdan, mag-atap, in mga ngasubo, iwan simpya ngasubuhan.
in Sayyiduna Umar radhiyallahu an, nagulal siya subay siya pangasuhan. Kaya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasidin. Yaitu sila rito, amin upat mga tuan. Nah, baitay kami, ya kau khalifah, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, magpararan sin pag-agama. Sinayat taubatan nasuha. Na mga tuan, hikay sa imbayta sin Umar, impagtawbat law niya, nasuha pagnganan at tawbah as-sadika. Amo na impagtawbat sa bunal. Hikarua, impagtawbat ini nasuha. Amo na impagtawbat. Migdeng hamangi madto pamarayaw. Hikatu impagtawbat nasuha. Amo na yung tao, di na mag-isab-isab, iminang. Sin uno-uno na, salla patuhan, iwan salla papagkahin niya. Sin uno-uno na ro sa tudyo patuhan niya, iwan sindusan niya, tudyo papagkahin niya. Amad to mga tuan, hindi ita sin Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu. Na, inallahu subhanahu wa ta'ala, biyaitaan kita nyubang mabihad tundagbus. Palman sinallahu ta'ala, inna allaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatakhirin. Yuhibbut tawabin, kanunuan niya, kalasahan niya, inipon niya, di maghali. Nagtatawbat pa Allah Ta'ala. Biya simbiyay ta sin Sayyiduna Umar. Na. Imma po asyad tulong niya, dahil nito, bukon siya at tawbatus sadika. Ingan niya yan, at tawbatul pasida. Pagtawbat, pasid. Imma na sin pagtawbat pasid, wala doon in kabayaan sin Allah Ta'ala. Biya din indagbos yung pagtawbat yan, pagtawbat sadya halapan. Mamayta sadya siya, na nagtawbat na, kuubos na. Imbihad, suragbos tayo mahod na mo, ingan niya, at tawbatu al-pasida. Pagtawbat, pasaw. Upamakun batiri, pagtawbat, pasaw. Nasango na ning batiri, pailaw mo, parimot mo, paununo, sa pasaw yung battery yaw. Mga tuwan, diurukalan yung battery, sa malagdugal ikaw, may ta, pasaw yung battery, di kapag nanamakuno mga tuwan. Di kadto ta papagkaon, rangin pagkaon niya un pasaw. Di na makaon. Bangin battery pasaw rin kapag lagi. In pagkaon pasaw rin kapag lagi, in kataan pasaw pauwat-uwat rin kapag lagi, nasa kalim pagtawad, na tayo mangod na mga arama, sa sakatan. Bihay takatutan niyo, kakasihan sinallahu ta'ala, inipon niya, nagtawad. Sabab yung pagtawad niya yadto, pagtawad, matan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na, kaya sabi yadto, impalman sinallahu ta'ala, inna Allah sa bunal to dimas imahasut cibahatingi yuhibbu kalasahan niya at tawabin. Amin mga tao non-stop di magundong-hundong nagtatawat pa Allah Ta'ala. Halapan hahinang salta tiyang kisalingkatan mangi naglain sila madto pamarayaw. Amuyan mga tuhan imbiyay tadi katu hayatin. Intapil niya, kalasahan pa sin Allah Ta'ala, wa yuhibbul mutatahhirin. Kalasahan sin Allah Ta'ala, mga ipon niya, naglalano. Halawang kasutsihan.
na mga tuan, ayaw kita ni masa. In sutsihun na to sadya. In lanuan na to sadya, pakayan na to. Baran na to. Ini paglano, tanyo tubig. Mga tuan, usalun na to in tubig kauhan tagupat ka dyan. In tapil sin paglano, tanyo sin tubig. Amo na yung pagtawad pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab, impamung sin Umar radiyallahu an, bang sadya wala in Allah ta'ala nagbaita, aun pagtawad, kimangin manusia, day dia dunia sambil padawa. Sa kawatuan, na maitain Allah ta'ala, kaparman niya, wa inni laghaffarun. Sa unar tuud palman sin Allah Ta'ala inaku. Di ko hihundong impangayo. Bang nangayo inipon ko kaku impangayo nilari ko hihundong. Ampunun ko sila. Maka mataud ko sila ampunun. Dahil nga sabab yan mga tuan, kauhaan tagupat ka dyan. Ingkagi na to, mangayo kaampunan pa Allah Ta'ala, lagi-lagi yari na kita niyo hamasa. Unim masayari na kita niyo, amin biyata si mga taubar akal. Unim biyata si mga taubar akal masayan, mig na manusia dahing hamarayaw pamangi. Ito'y puno yan. Wala kaya na naman sintao, mig deng hamarayaw, humarap pamangi. Allah subhanahu wa ta'ala, nagpara kanabihan iwan karasulan, bat supaya manusia, paibon sila ring hamangi, harap pa marayaw. Nasakali, awang biyata si mga sila, magulang deng kato taniyo, ha ilmu, nakauna rin kato taniyo, nanay may singkasabundalan, in pamung nila kato, maaunim masa, maawi manusia deng hamarayaw. Matao din marayaw, rin din sila maawi, unim pakuyan nila, maawi sila rin nga Hindu, sinsulatin. Quran. Sabab na ita, matao din ilmu. Sa impagnanan ilmu, al-kitab wal hadis. Ilmu in katani ni mga tuwan. Ilmu pagdoktor, ilmu da. Pangadji, katanyan, ilmu da. Sa kawatuan, nag-number 1, amo na yung ilmu yun. Na. Mga tayo mangod na mo, haram Islam. Biyata sintuhan, kalasahan niya. Kalasahan niya in mga tao, kauhaan tagupat ka dyan, nangangayo kaampunan. Kalasahan niya rin sa bintao, intapil niya, halawang kasutsihan. Na mga tuwan, balikan na to, maingatin tao yaon maglano simbaran, tungod patuwid. Aw ni paglano tanyo simbaran na to, dahin tubig, lapay niya do. Puno yan mga tuwan. Amo na inhindo sinallahu ta'ala, piara hakanabihan, hasupaya manusia, maglain ding hamangi harap pamarayaw, bukun maglain ding hamangi, bukun maglain ding hamarayaw, pamangi, biya simasa, biya si mga silain. Na, maglain na yung tao, rin nga kabayaan sintuhan, pakabayaan nila. Maglain na yung tao, rin nga kabayaan, sin panghindo, sin kanabihan, maun pa panghindo, biya sin tao. Na, uno yan mga tuwan. Bang mabiya na ha, ninagisim mga tao ini, datungan sila sing kasusahan. Dakulain kasusahan, kimugda na masa ini, mga tuwa. Bang mo kita umay sa ini kasusahan. Innakauna,
di magkita in manusia yadto hawla arabiwan sindi. Bihaon, di mabut diaman, di mabut minitan, baysikan. Dupunan mo sa dyan durupunan, kita min uyong sing kampung yadto. Sa may tayo ni nabihay ni, nagkita bihaon, pag-uus nagkita, kaya kulong na kiamuhan. May tayad wala kiamuhan, wala doon yung pagkita nila, nakalamod in nagpapanjari kanila. Na, Allah subhanahu wa ta'ala waitaan kita niyo, wa yuridullahu liubayyina lakum. In kabayaan sin Allah ta'ala, hipatarang kato taniyo. Naunin hipatarang kato taniyo, amin wala na to kaya ingatan. Unin wala na to kaya ingatan, amin kabayaan sin Allah Ta'ala. In kabayaan na to, tiyo-tiyo na kuman, kaya ingatan na to nakataan. Kaya sulayan na to nakataan. Sagawa, in kabayaan sin Allah Ta'ala. Timangki simbano siya. Na inagi nila, bang tumangkis na manusia, dahil nga kabayaan sin Allah Ta'ala, dahil nga kabayaan sin naraat niya maun. Patiap-tiap umat yan, lawi awla kita niyo, datungan sila sin problema. Naunin problema rumatong kanila. Mahawain pangumulan nila, makusugin baran nila, iunsin Tuhan yung barakat din kanila. Uywang bihad to perarahan kita ni barakat huun Tuhan. Na may tahiig na rin kato, sabab ka na di tarhay paglagi. Di tarhay paglagi, ing karayawan dihil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang sa'yo hindi siya tuhiig, sa gawa ikaw rin nag-iig. Kaya nga sabab yan, in taon nagtawbat pa Allah Ta'ala, naglain siya ring hamangi harap pa marayaw. Naglain siya ring malumi harap pa malano. Naglain siya ring hakawayaan niya mang pakawayaan sintuhan iwan sa sakatan niya. Nasakali, sa sakatan niya rihadun niya, wala nakita nung si Manjaling alaw. Magkakawin tao paunahan. Sa kaliwiyaw, magkakawin na paulihan. May tayad to. Sabab bang kaulong ni haunahan, security. Bang kauhulihan, ikaw ang buhos. Oo. Ito'y puno yan, mga tuwan. Baba, mahinang busing kata. Na. Yan to mga tuwan, hiig sin Tuhan yung barakat sin pangumulan ta. Dahil sabi yung pangumulan sin bata-bata, mabarakat siya. Yung pangumulan sin subul, mabarakat siya. Yung pangumulan sin maas-maas, mabarakat siya. Nasa kalito ang biyahon, biyasung maig ng barakat. May tayad do, in sabab niya. Di nakita niyo magbuna. Way na to, iagaranin sa sakatan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pasakatun kita niyo. Paglasaway. Bangkitan niyo rin sumakat. Hasasakatan. Immanugila niya harap pagkakasisin Allah subhanahu wa ta'ala. Yung kiagaran na to sakatan. Harap papagiluhala. Harap papagigil. Harap papagjangki. Biya sindi matuha masa na to. Hiig na sintuhan, imbarakat, kapangumulan. Maita, yafirruna min kitabillah, wa yafirruna min ta'atillah, wa yafirruna min ibadatillah subhanahu wa ta'ala. Ay kaumagoy, sabab bang kau minig, di nga kabayaan sintuhan, nakadto kau papulak ka na.
Bang kaum yun, pagkabayaan sin Allah Ta'ala na kalamod ka paghambu. Pagpuasa, paghambu sa tauhid siya. Paghaji, tauhid siya. Yung kataan-taan niya, nga niya, panauhid pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayo mangud na mga akama Islam. Ayaw na to, iunin barakat, simpang umulan na to. Tawagin baka to, naglaas ka lang na sila asayin. Naroon makato, no natin sila asayin. Sa kalituan, way kaya pusan sin umunia, mahawain umunia, way kaya paglagi. Na, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagsabda siya, man tala umruhu wa hasuna amalu. Sintaw kaya bunusan. Himabain umunia. Sarawa, naglain siya pakabayaan sintuhan. Dahil nga panagnaan, sambil pagitungan, sambil pahinapusan, sambil nanaykod siya rin nga dunya ini. Babarakatin pangumulan din. Na, mga tuwan magkahunahan kita niyo, pangadyan dahi. Hambuk masa in Jibril alaihissalam di matung pajunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ubos man yung pakarajaan nila iwansin Rasul sallallahu alaihi wasallam, timilog day in Jibril. Pag-ubos aun taon na kalabay. Inna kalabay Abu Bakar Siddiq. Inarisin Jibril, ya Muhammad, haja Abu Kuhafa. Inyad tulong ni Kuhafa ini maksud ki Abu Bakar Siddiq. Intawad tu sab inarisin Rasul sin Jibril kaingatan niya to sinataas langit. Bantog siya hataas langit. Aturayan Tuhan. Bantog long na intawad to hataas langit. Di Abu Bakar. Bantog siya riha dunya kababaw singgumi. Sa labing kabantukan niya hataas langit. Imbabantukan kaniya sintuhan di hababaw singgumi as-siddiq. Tao wala nakapagputing. Wala niya kaya panghimutingin Quran, wala siya nang himuting habiyay ta sinjunjungan ta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bantog siya habiyat turagbos. Sa labing kabantukan niya taas singgumi, taas langit. Yung pangasuko, unim babantukan kaniya taas langit. Halim. Hil. Wayroon na rana nagsagga. Way nakunot, impamayhuan niya, inkilay niya, sinastul iwandukan. Pahisiw-siw, ipon sin Allah subhanahu. Aturayan mga tuwan. Sambil aun ayat na naugpal sa baban niya. Babantukan kaniya, sinhinang niya di harumi. Di ba nataas sila? Uno yan. Yan na suratul Layl. Yu'ti ma lahu yatazakka. Piyag napakan niya, inaltat niya, supaya hipaglano. Supaya hikalano niya tuju patuhan. Hikalano sin pagkahin niya. Hikalano sin kauman niya. Hikalano sin sasakatan niya. Hikalingkat sin kubul niya. Labi Allah harap pasuruan. Yu'ti malahum yatajakka.
di man nagkunti si mga kaiwanan sahabat kaniya. Inuna-una nila, kaliyuhan nila indayaw. Kaya Abu Bakar. Siya magkaiwa-kaiwa. Simple-simple siya. Inagising kaiwan, una-una nila, liyuhan na mo yaw. Mga tuwan, di magkaiwa-kaiwa, imaas, sa inhalawang sinatay niya, punod pa Allah subhanahu wa ta'ala. Way agarun niya kabayaan niya, way agarun niya kabayaan ni siyo-siyo, siya yung kabayaan, agarun niya kabayaan si Mahasut, si Mahatinggi. Kaya sabihan, imbabantukan kanya kung may malaggo, sa lawi ilaggo, simbabantukan kanya, kinataas silang. May tayo ito nakalagwin dito, malaikat kata. Na may tayo hindi malaggo sadya, sabi ko na malaggo ito, tao sadya. Sambil wihawon, mayroon na magbantog kanya, tao na magbantog simbaran niya. Ampay na Abu Bakar, mayroon na misan magngaan. Bangananin anak Abu Bakar, long sin ina, amin ina educating, ina Abu Bakar yan long naman maas. Nahisim pag nganan si mahabay nga, susugpatin hauniwan lagkang, nganan hirigan, nasugpatan, bukulong, pagkatupag iba bukulong hirigan, ngan Bisaya salong niya, nasugpatan, di Muhammad Rigan. Nagsugpati Muslim ibas. Ya subhanallah. Na, mangod na mo. Yan yung pakaradyan na tungan, maas lang niya. Na, inabuba ka siding, yad tubeta sababu nuzulul ayat, amin ayat ini sabab niya. Na, hinahuna-huna singkewanan, habuk na kahuna-huna, si Umar, liyuhan kutulong nindayo si Bakay. Sa bukong nagigil, bukong nagjangki. Ang bukong masay nangisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yan tukyog dan dito magkagunhan sila. In Umar, tiyunga niya sin niya. Pangalta niya, tiyunga niya. Kiyadto niya, diunit niya. Pagkadto ka na Abu Bakar, kiyadto niya nakataan. Ito'y puno yan. Yung panghati sin Umar, tiyunga na yung kanya, siya rin nakalabi. Di magkaiwa-kaiwa mas, pagsakali, pag-ingat nila, ingkan Abu Bakar, kaya ito nakatalway na biniin. Kaya nga sa babiyan niya rin ayat, mga tuwan. Yu'ti ma lahu yatajakka. Piyagtabarro niya yung alta niya hipaglano. Sa biyad po nagbabay tayo ng Allah Ta'ala, kalasahan na yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatakin. Dahil nga sa babiyan, yung mga Quraysh, iipon nila yung kamatauran tao. Hawak to yung Rasul sallallahu alaihi wasallam, iwan si mga sahabat na iwan ni Abu Bakar amadi Makkah. Bini ni Abu Bakar. Yung mga daraakon, sinalta niya. Habuk din ang mga nabi niya, hibilal. Aturay ang mga tuwan. Hibilal, dahil ang mga nabi, si Abu Bakar. Yu'ti ma lahu, yatadakka. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجَّى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. Way piyuhong niya ununo, way iangot niya ununo, sa impiyuhong niya, iniangot niya, hahinang niya yadto, bang man siya makalamod, hakarida ang nakakuyaran sin Allah Ta'ala, sabab siya but yuhibbut tawabin, wa yuhibbul mutatakhir. Kita ayan tuan. Nahamas sa tayo ni nabaliskat. May tabaliskat. Mangdarang taon-taon. Diara kang imbuhi, diara kang impatay. Atura yan tuan. Hinangun kula tiralin tau buhi, hinangun kula tiralin tau patay, sambil laway sin tau. Sambil ista patay, para ganun.
Amon long iningat sintaw yan long na, makaparangan sinista patay. Kabuga saya. In Abu Bakar hasabab sinalta niya, si manyang ito. Hasabab sin business niya, si manyang ito. Dahil nga sabab dito. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, daytaan kita niyo, ini Abu Bakar, piapi siya sin Allah Ta'ala, harwa. Dunya atau akhirat. Na hindi ka piun karwa, nabukusan nagpi. Law na pagpi kau tuan, dunya ka atau akhirat ka. Pagpi sin Umar, sin Abu Bakar, impini niya tuan akhirat. Maita niya pinin akhirat, yad timbayta sin mahasutsi, yad timbayta sin junjungan, wal akhiratu khairu wa abqa. Naong murid piapi, kulo ko pagpi, kau dunya iban akhirat. Nalang nakatuan piyon ko nakarwa, nabukusan nagpi. In nagpi, imman na si magpi, dua yaon, kaon mo sa dinamu, ampay ni kau, kaya mo karwa, bukun nagpi. Natuan, napi man sin Abu Bakar, in akhirat nara nakasudin dunya. Nawangyad to impini niya dunya, wala simbasa na to ini, tiyay kuran sintaw na akhirat. Tiyay kuran sintaw na. Napi niya manin dunya, ay napi niya manin akhirat, hapal man sintuhan, habay tak kanya sin Nabi, wal akhiratu khairu wa abqa, in akhirat marayaw iwan katkal, pinini na akhirat. In dunya labayan sadya. Nah, dahil sabihan doon, imbay taka ito, napabilan tao. Magoy na ring hamangi, ay magoy na ring hamarayaw, madto pamangi. Way na barakat sinumul niya. Hikarwa, iyon sintuhanin barakat, usahan niya. Usahan niya mataud, way barakat. Usahan niya tiyo-tiyo, way na barakat. Rijiki mataud, way na barakat. Rijiki tiyo-tiyo, way na barakat. May tayad to. Wala duning kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala duning kakuyakan sin Allah ta'ala. Wiyasin kakahinang si Abu Bakar. Wala saw payarda. In kabayaan niya. Bang man siya kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Misan siya rin nakakuyakan sin milyon-milyon mano siya yun. Dahil sabi, tubang timbangon in iman ni Abu Bakar. Iban sin iman na to. Milyon kita niyo, bilyon kita niyo, biya ta sinjunjungan. Di makaatin mo na. Isa-isa ya Abu Bakar. Nah, kaya sabi do, napi man ya Abu Bakar in akhirat nakawain dunya. May ta lawayan in dunya. Bukun pagulaan in dunya. Bebetan kita sinallahu ta'ala in dunya bukun pagaulaan mang laway-laway sadya salta mga tuan matawad na limaway ng katutan nyo na yung kita nyo rin mawaya lumaway magula subay magula di na nasabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tungod kan Abu Bakar ya manhad to arhamu ummati bi ummati as-siddiq bang taura way naranag kano, way naranag sagga, maulong hapadkahi, kaingatan iban di, kita iban wala. Ya Abu Bakar. Arhamu ummati bi ummati. In ummatku, sabda sinjunjungan, kanunungan niya yung pagkahi niya, way igil niya, way jangki niya, dahon niya pasasakatan, ingan sin sasakatan, kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, kaya Abu Bakar. Turayan, kagunahan natin mga bihad turagdos.
Kagunahan na ito imbihad ito mga suntuan. Kaya sabihan niya rin baita sin Allah Ta'ala, yuridullah. Yung kabayaan sin Allah Ta'ala ka ito, di na ito nakaroon yung kabayaan na ito. Kabayaan niya ni nakaroon na ito. Biya sin pangarad ya Abu Bakar, sin kabayaan sin Tuhan niya, wala niya iyarading kabayaan niya, mainkan ang kabayaan niya. Yuridullah liubayyina lakum. Ang kabayaan sin Allah Ta'ala ipatarang ka ito. Maita, bang timar lang ka ito, yun yung kaluhay. Di kita kahunitan ni minang sin kabayaan sin Allah Ta'ala. Bukon mahunitin pagtawbat, bukon mahunitin ni minang sin marayaw, bukon mahunitin tumangkis si mangi, sa kahunitan kita ni. Di Iblis na maita na. Namaita siya, patuhan manasat siya. Ang pagita niya, di niya na karausan, intaulangon magsambahayang din tao. Di da niya kakausanin tao, langon magpuasa rin tao. Di niya kakausan, langonin tao magadji da. Uninagin niya, pagadji na kamo, pagpuasa na kamo, pagsambahayang na kamo, sa papagsaggaon na muna kamo yan. Kaya nga sabi, nagkukunta rin magsambahayang, magsali-sali. Papagpulak ka na ito na muna kamo yan. Di na kamo malang magsambahayang na kamo. Sa impagsambahayang niyo yan. Sambahayang nagkakaluiwan si magsasambahayang. Magpuasa na kamo, nagpupuasa, magkaluiwan, nagpupuasa. Nagadji, dami kiyan. Unin baita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ibadi laysa laka alaihim sultan. Sa gunna itu parman sin Allah Ta'ala, panasat na kau, pakayanain unumu. Wadlib alaihim bikailika warijlika. Pakayanain sundalumu, pakayanain tutak mo katantan, sundalu nagpapanaw, sundalu sa sakatan, pakayana. Pamuno mo. Ipanasat mo sa inna ibadi, sa bunda-bunda ito, iniipon ko nagtatawat, niya magada sa sakatan ko, imuusal sinsanjat takabayan ko. Laysa laka alayhim sultan, di mo kapamarintanin akal nila, di mo kapamarintanin suara nila, di mo kapagbayaanin pangatod nila, di mo kapagbayaanin hansam nila. Batin hansam bihaw, nagbangay iban hansam. Kaya pag business nila hansam nila. Yung mga usog ang mura, kaya pag business dahil ngayon nila usog. At turayan, dungdungan na ito mga tuhan. Na, kaya itasin Allah Ta'ala, inipon ko, amin nagtawat ka ko, nagtaat ka ko, di mo karausan pamarintahin akal nila. Di mo karausan pamarintahan nafsu nila, iwan sinsahwat nila. Taga-sahwat sila, taga-nafsu sila, sarawa, agarun nila, ingkabayaan sin nagpapandari kanila. Wakapa birabbika wakila. Sabab aun piyangangandulan nila. Tuput ni Allah Ta'ala, magpalihala kanila. Tuput na inarintuhan nila, tumawang kanila. Tuput na intuhan nila, gumapi kanila. Way sila nagpakapi, unu-unu piyapanjari, maano siya pagkahin nila, malaikat pagkahin piyapanjari kanila, para kanila way. Sarawa, wakapa birabbika wakila. Harap patuhan nila. Nah, yuridullah, yung kabayaan sin Allah Ta'ala, liubayyina lakum. Ang patumarang kato tanin, impera na kauna, iwan sin na kauni. Insara sin Allah Ta'ala, inda akan niya kung mahuni, manuhay hinangun sin kita niyo. Amo yan mga tuan. Sa kehunitan. Maita kita niyo kehunitan, sabab ka na wala doon kato tanin in kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
wa yahdiyakum ampa kamu kabaitaan, ampa kamu kapanduan sunanal ladzina min qablikum. Sim mga kasunnat-sunnatan, kakahinang na hinang sim mga nakauna kaniyo, dahil kaniyo nagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kanabihan na kauna, karasulan na kauna, biya da sinda akan katutan. Hang katuhan da. Hang kasarada. Wairun nag-a. Sa kawa piyatup na sadya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, uno pa yung kabayaan sin Allah ta'ala kato, wa yatuba alaikum. Ampa kamu kalanuan sindusan niyo. Ampa kamu migdeng halummi. Way na sa lummi patuhan. Amo na yung pagsirik. Bang malummi patuhan yung pagsirik, malano kaniya, di nga kataan malano. Amo na yung pagtawid. Dahil nga sa babianing katloan kajud. Halaw sing Quran. Pagtawid saan kataan. Dahil nga sa biyadno, hisiw-siw nagsambahayang wala tuning pagtawid, inagihiblis, pagsambahayang nakawid ako malaang, sa yung pagsambahayang mo yan, mga ngalukaw, mangikaw kasuddahan. Bukun malano inatay mo, bukun malano yung suwara mo, badyo mo sa dyan malano, katanyat tumalano, sa intungod pa Allah ta'ala malumi. Us na tugayta, na may tanay ni Iblis. Na, hinbay takato sin Allah Ta'ala, ri mo kagausan, yung mga nagtatagipon kako. May tayad to. Sabab, nangangando sila patukan nila. Dahil nga sabab yan mga tuwan, impagtawat magpinda. Magpinda ring hamalumi, maun pamalano. Na, uno pembeta sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa yatuba alaikum, in kabayaan sin Allah ta'ala, lumano kamu minal kajura. Dahil halummi singkatan lummi. Lummi pagsirik, lummi pagkupur, lummi katan lummi. Yari hababaw singgumini, bukul lummi basura. Bukul. Na minsan lummi basura biyaon, aun news ka no bahadlaw yaon, basura sinday ni tahula European Turiya Marikato. Kapal biya mga lagu mo. Di haulat tempia mo kita. Sababin niya ri haulat ta, imbasurahan niya ito nagdara tungkang, ito nagdara kawa. Purayan mga tuan. Hindi ito kanilaway, basura rin. Na. Wa yatuba alaikum. Ang kabayaan ka to si mahasot si mahatinggi, inshallah na to kapag taubatan tanong. Wallahu alimun hakim. Tunggal da Allah Ta'ala maingat. Dahil nga kataan maingat. Ingkatan pakaradyaan na to kaya ingatan sin Allah Ta'ala. Insara niya hakim mabuntun. Insara niya di kahunit ka to. Hakim min Allah Ta'ala. Wai sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nag-atulan, nagbutang sinatulan. Imakaya sin kita ni patanta. Na, uno pembeta kato tanyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mapuas din dito. Wallahu yuridu in Allah Ta'ala in kabayaan niya. An yatuba alaikum. Mapapasinto sa amin. Hinagdo sa sindung, tiya takaranda sin Allah Ta'ala. Di niya paadlaw. Hinagdo sa sinadlaw, tiya takaranda si mahasot si mahating. Sumakawa, mga tuwang, liyaul ni magtatakad. Dahil para rin na paglaulo ni magtatakad. Ba't bang liyaul mga tuwang? Impamong Abu Bakma, bang naigin pagtawat, nahugin tao, kalawad karadyo. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Min kabayaan sin Allah Ta'ala,
lumanok ka mo. Dahil nga katahan pagdusahan. Dusa patuhan, iwan dusa papagkahit. Sumakawa tuhan aon humapa. Wa yuridu alladhina yattabi'una syahawat an tamilu maylan awima. In kabayaan si mga tao. Nagmamaksiyat. Sulangon nila yung kabayaan si Tuhan. In kabayaan si mga tao, syahwatan. Iaagad nila yung napso nila, iaagad nila yung syahwat nila, palingon kam. Dahil diin. Dahil hari kamu makapagtawa. Palingon kamu, ang paniyo maagadin syahwat niyo, ang paniyo maagadin napso niyo, ang paniyo maagadin kabayaan niyo, ada kuning kabayaan sin Allah Ta'ala ri na tu na maagad. Atulayan tayo mangud na mo. Na. Sabuton na mo kaniyo. Magbalik. Ingkisa. Hambuk sahabat. Nakaawad siya nagjihad. Pagjiharan. Napagubos, nahalul siya. Nahalulin ini ambok sahabat ini. Impali niya kiyugdan siya mata. Nawairon specialized hamatawya si masata ini. Tampulan iganway. Hambuk da Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na bangin taw nagkang ininambuk matayaw, misan siya hansa, bukunahan siya. Niyadto siya para Rasulullah. Law na Rasulullah, magpuhon ako kayo. Hukod ako magpuhon, nagsyakin na tayo ko. Takawa lang na ya Rasulullah na pagka na naman kumasakitin mata ko, kiugdan sin nahalul, piyalian na pagdiharan. Nalang namiyari ako kayo, pangayo iya kurwa. Ni pangayo mukha ko duwawang man, maigin sakit, bangaw dapat bang man, mawiya sinambu. Na inagi si Rasul sallallahu alaihi wasallam, kakuya na. Sa kawa lang niya, pakhtar biisnain. Magpi kau harwah. Pagpian mo yung dua ini. Impian ayo mulang murwa ahyak ko, bang man mabiya singkain na tagna, atau maiging sakit, pagpi kau harwa. Indua pagpian mo hikaysa. Dua ahan takaw, insyaallah ta'ala maig. Hikarwa pagpian, sabalan mo na sadya, di na kurumo asa sabalan mo na sadya, imbayad sin sabal mo, sulga. Nakauyo minambuk sahabat ini. Kuyang karwa. Impini niya lang na ya Rasulullah. Piun ko na yung sulga, magsabay na. Turayan tuhan. Kaya pagpi si harwa, inamuuk, duahan na siya, maig na. Sa inabuuk, sabalan niya nadya, nagkakanginin uno niya sa tausulwa na siya. Piniin niya na yung nagdo. Piun ko lang na Rasulullah yung sulwa. Nabangad turiha masatay ni sambil hula milikan na buto. Bang man dumaya uno niya. Nanaikod man, minig min Rasul sallallahu alaihi wasallam, yurul niya. Ya Rasulullah, nay na po ini tunangan sa ini. Piyagpangasawa ako si maas ko. Nakauyo min Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ha, sahabat niya ito. Bang mga kitawais siya. Nanaikod man ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, yurul na. Ya Rasulullah, hinaku ini, piyagpangasawa ako si maas ko. Niya na siya sinimian, nalong kimulang ninuno ko.
ada kalay pagsaka ko sinuno. Sa way niya to isa rin niya to. Inagin niya, ya Rasulullah, piyagpangasawa ako sinuno. Na mga tuhan. Nadawat niya radto kalwaro. Impangadyan na to dito mga tuhan. Inabuk sahabat ini niyagad siya sa sakatan kalasahan sila Allah subhanahu wa ta'ala. Simakat siya sa sakatan kabayaan sila Allah ta'ala. Nakaragpak siya. Dahil nga sa babiyan yung mga maghahadi. Bangin siya sakatan nila sa sakatan harap na pamadina, iwan na harap pa Makka. Dahil talimaok na sila magtung. Amurad sa sakatan niyagaran nila, nakakadto sila pamaksud. Na yung kita niyo ini, riha babaw singgumini. Hiyaturan kita niyo sintuhan sa sakatan, ikaragpak na to pa kabayaan niya. Ang pakita niyo masanyang diha dunya ini. Ba't di na to agarun? Di kita niyo makada sa sakatan ini. Hubbullahi wa maghfirati wal falahu fid dunya wal akhirah wal fawzu bil jannah wan najata minan nar. Ba't di kita niyo makadhabihatin tagbus niya mga tuhan? Na biada sintaw naghaji in dungguan sin sa sakatan niya hamak hajidda ka atau Madinah. Sa miagad siya simmat parway hula tanto tuan di siya makadagpa pamaksud niya na murah-murahan mga tayo mahud na mo lawakon na to yung mga sasakatan niyo. Di kita niyo kahunitan maglawak. Maun na sadya kita niyo pawiyata sin Allah Ta'ala duna ayat ini iwan maun na hadya kita niyo pa naraak sin Allah Ta'ala junjungan taniyong Rasul sallallahu alaihi wasallam haparman si mahasud si mahatinggi. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatakhirin. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana jami'an minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, tunay pengajian sa rew-rew. Murah-murahan lang ta. Isi-isi hindi ang mga nakasaabok sin waktu bihaon ini. Alhamdulillah. Ang nakapuso sila ay ni sin bakuwakuhan lang ta. Ini pagpuso. Yan ito rin ang mga ini wala palimalanta-lanta lang ta in waktu. Alhamdulillah. Murah-murahan yung mga yan tukatan, mapakay na to ito lauman sin kahuit na to. Supaya mapaamo na to, hinang na to diho o situmini insyaAllah. Mga wala mga kimugdan na amin mapatudyo na to man to pa amin inikarigaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dari niya na salamdoan hadya katan, waktu na to ini. Yan ka mga ini pamaybay niyo naghali-hali sarta na si mga sila ang nakalayo long tarayin hawla na to ini yadto hawlara mula Islam na salamdohan mga katawtay mahulan dito rin to hato long ta limalawag simbya mga kasanangan din di kadunya ini murah-murahan yung mga yan tumiyakot kanila sarta damikyan makahampit dahil sila simbya mga pag ini pagkala na ito inilong insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Yung mga yan ito, itukbal na mo yung pagsukod pa mga sila, amoy iinbiyan na sinagi, wala na mo tasis yung pagkala ini. Iwan si mga sila, amoy in laong tagaos bogbog, dahil mapanagnaan sila mo yung pagkala ini, dahil pagpanagnaan patuod na kaunad to, amin, bambukod sila limamod yung pagkala ito, di yung matulong tain amoy ini paghambok ini amin paghimpunan ini insyaallah na salam doa kanyo katan sarta tukbal na mo day sabihin pagsupor kanyo sin in pagkala na to ini insyaallah bang wayron dawi ang mga sila insyaallah amoy manuito yan in pagkala na to ini pa karayawan bukod na diren di hadunya sampai kumagpakitan yung pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala na iban na inyat to kaunahan sing kami panghindua sing kamukatan aamin lang ta di na makaruhal sin unong na hiruruhal sumagawa
panghindoa sing kamu pamarayaw, inyat to karunahan sing kami sabab karena inyat to katantan tayo maon sin Allah subhanahu wa ta'ala pakarayawan. Dalam doa kanyang katan, mga kataw tayo mamuran, ibalik ko karoon na ito muli at kaloon kawayan niya bisa na kalutatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kalanggungan na mo, pag-arama na murah-murahan, yung pagtulong tawang, inyadto akan katutan sin Allah Ta'ala hapal man niya, wa ta'awanu alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Pagtulong tawang pamarayaw, na madawhat tanyo yung karayawan, pawarantan niyo, pawulatan niyo, iwan hikawin tanyo, pamanga ini huling bata amuin hikawin sing kita niyo. Na murah-murahan, pakarajaan na to amin bihay ni Ragbos, na upamakundang, aun na daan labayan nila, makontinue na nila, wala na to, ini nahinang, insyaallah subhanahu wa ta'ala, aun na maurul, sila nakaputan niyo, urulun din kato taniyo na murah-murahan pagtulong tawang sing kita niyo na ini di yadto katabtab bangmayan anugharaan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala deng waktu pa waktu na in pagtulong tawang sin atay iwan atay pagtulong tawang sin alta iwan alta yadto kagunahan sing kita niyo batsupaya lumagbo singkatan pakarajaan kagugunahan sing kita ni insyaallah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ربنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وأملا طيبا مقبولا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.